Unaweza kubadilisha mahusiano, kazi, biashara, hata kanisa la kuabudu. Lakini kama hujabadilika ndani, bado historia itajirudia na mambo yatabaki pale pale. Watu wengi sana wanabadilisha makanisa, wanabadilisha manabii, wachungaji, biashara, mahusiano, lakini wanashangaa mbona hali bado inabaki pale pale? Mbona bado hali ni mbaya? Tatizo kubwa si kubadilisha vitu mbalimbali. Tatizo linakuwa kwamba hawajabadilika ndani. Unajua kila kitu kizuri, kila kitu chema kinaanzia ndani ya moyo. Ndio maana neno la Mungu linasema kwamba linda sana moyo wako, kwa maana ndiko zinakotoka chemchemi za uzima. Kwa hiyo muombe Mungu ashughulike na moyo wako, na wewe mwenyewe hakikisha moyo wako unabadilika, kwa sababu kama hautabadilisha ndani ya moyo wako, hali itaendelea kubaki vile vile. Ndani ya moyo ndiko kwenye tatizo, na ndani ya moyo ndiko kunakoweza kuwa chanzo cha mafanikio yako. Kitabu cha Mithali sura ile 23 mstari wa 7, neno la Mungu linasema, maana aonavyo ndani ya nafsi yake ndivyo alivyo. Wewe kama unaona udhaifu, kama unaona kushindwa, kama unaona vurugu, unaona kuchanganyikiwa, kama unamuona kila mtu ni mbaya ndani ya moyo wako, hata uwe na mahusiano ya aina gani, bado yatazidi kuwa mabaya. Hata uwe na biashara nzuri kiasi gani, kama ndani ya moyo wako unaona hasara, unaona umaskini, hautafika popote. Kwa ndugu yangu, kitu cha kwanza cha kushughulika nacho sio watu, sio maadui zako. Shughulika na moyo wako. Ukiweza kubadilisha moyo wako, kila kitu kitakwenda sawa.